La bobedi re tsamaile ka letsatsi la boraro ka di 21 ha re ya ko Labour Court ka ditšhelete tsa batho ba ba re support-ang le bona ba sa agree e le enough e tswang ko company le today re salla ka taba ya section 197 ke yona the main cause gore re end up re fihle moo re tsenile ko court. All right, re tsamaya le our dictionary ya lena ya mo South Africa is not for sale under MK Labour Desk. Here babe ngobo mapholomo a shemile le di advocate be le tse tharo be ba itrila ma advocate not two yena alwan so but wait ya high be le e golo go phala bona ka mgo ba tletseng ka ona lekana la mnyatsa ka mmili le shebile mmili wa hae but inside in terms of law komgolo. So hariko gare yebo we can say that agent interdict ya o stopa go kubwa ga rena le ba bangwe but bese o re lata ne ma comrade bese o re lata boss already rena bese re kubile but into eng khatle mola ke ore judge will are no ka insa this case mo ke fa only 30 days le kenye under section 187 section 187 ka buyona ha ithoma ke iri he is automatically unfair dismissed. So kam go ba bereke ba re kubuleng ka ona company re kubuleng ka ona it was unfair dismissed. And then we be mo gape ke tlo eda mo part be ke sa batho e bua but ke tlo e bua yona advocate wa company too much ke amrata because before re motsore rena re kubule ka tsela e sing sharp yena o ila bua re batho ba tswa marikana ke gole ba tle ka ditšhelete tsa bona ba tletse mo ba sa tshwane re ba tla le mo court re ba kubile ka unfair dismissal. Amandla qina mkhonto qina kwaza mkhonto kwaza sitla mkhonto sitla hayi ma comrade hayi nka se editse dingwe taba yalo ra gotlela ka di 29 tsa July re gotlela go teng so ro and 31 not 29 31 ne sorry re gotlela ka 31 ko ntong ko court re a kopa re tlale re mo escort boss hey o tlhoka escort a le mpona ke tsamaya ha le khona ke jika le yena ke bone kwa hore ba tlhoka escort so ke a le kopa ma comrade hey ke mo mzansi mo a re batle ba ende pa ba mfitleletsi ka brown envelope le yena ke motho so le nna ke batla mo tsore ke mtshepa 50% chance ke phele ke mshebile ga bona se le wena o phile o ngshebile siyabhekana manje and then hape ha le fitla ko mmerekong le ba butse le ba ile ba signa ba re bona ba tswa mo tabeng ya rena yebo be ba tshogile abatle le bona ra ba tlhoka ba seke ba tshoga ba tshwara ke ditlhong ha ba re bona re tsamaya outside tshwanetse ba iphitle ha ba re bona ba re kwaza mkhonto kwaza ka bane re ya phambili ha ona motho a tlo re stopa re ka se stopi ke Pivos re ka se stopi ke Ezra re ka se stopi ke Vulelwa mo re tshwere mkhonto o batla luna le wena le nna re ya pili ka South Africa is not for sale re lapile ka di sell out tsa di union batho ka kwantle today ba kuba mmerekong ba ba harasa mmerekong ke mitlholo kaofela but no ba itse hore ke nako o fedile
Kwasa. Ntate Nqobo nna ne ke batla go botsa potso ga itsimbolonyana fela. Go na le ma-comrade ba ba sammaneng ba le mo di-disciplinary hearing ko mining. Go na le babereki ba ba sammaneng ba le mo disciplinary hearing ko mining. So ne ke batla go botsa gore le editse yang gore ba tlo continue ore le steletsentse court interdict ya bona gore ba stope whatever that they are doing ko mining. I call. Ngizoqala ngiphendule lo mbuzo lo ukuthi are they finally dismissed or not, based on the temporary nature of the interim interdict on which their charges are based, that somehow declared the strike illegal or declared that we stop the strike. Nakhona kushiwo ukuthi strike asisimise indefinitely or permanently, kwathiwa asisimise temporarily in the interim, and then we take a decision ye finality of the illegality ye strike on the 31st. Inkantolo ifike yathi i-weight yokuba agent kwesicelo sethu ayikho high, hayi ukuthi ayikho, but it does not bear enough weight to tip the scales of justice to say immediately go back to work. Mhlawumbe ngichaze kanjalo ukuthi inkantolo ithe angikwazi ukuthi ngithi phindelana emsebenzini right now, but ummeli wenu uthi phindiselwana emsebenzini. Ummeli wenu futhi uthi kunemetha before kunecala le-interdict lokufinalize imetha ye-strike before inkantolo njengamanje. Ncikisani i-decision no-action eniwuthathayo wokuthi nixoshwe ngendlela automatically unfair. Incikiseni esinqumweni sangomhla ka-31 July 2024. Ngicela ningi-understand the fools. I-judgment yangomhla ka-21 ithi ukuxoshwa noma ukungaxoshwa noma ukubuyiselwa kwabantu emsebenzini asikuncikise kumhla ka-31 la esizobe siyofinalize khona sesiyoqeda ngaleli phepha uTharisa alithola mhla ka-15 lesikhashana. Nikhumbule kwakufanele alithole ngomhla ka-9, walibona ukuthi lizomvimbela ukuthi axoshe abantu ngomhla ka-12, wahlehlisa wayesethola umhla ka-31. So ngomhla ka-31 siyoqeda nge-interdict ethi strike asimiswe, bese uma kumiswa istrike ubuyisela istrike endleleni yaso yokuba semthethweni, bese sibuyisela abantu aba-dismissed emsebenzini automatically unfairly so. Okusho ukuthi abantu ukubuyela kwabo emsebenzini kuncike kumhla ka-31st July, where sizobe icala lokuthi bafakwe exoshweni noma bakhishelwe ngaphandle ngokungekho emthethweni sizobe sesilifakile. Nalo isinqumo salo sizophuma ngomhla ka-31 in terms of the agency of ama-matters noma ukuphuthuma kwey'celo ey'fakwe enkantolo. Ukufaka le interdict kusisiza ukuthi
sazi ukuthi sibekelwe inkantolo ukuthi isinqumo secala lokuxoshwa kwalaba bantu ngokungekho emthethweni sizophuma ngomhla ka-31. I-expectation yami ukuthi laba bantu baholele, ngoba ngokwami, ngokuka-Allen Simphiwe Ngcobo, they remain suspended. Suspended on the fact that, on a condition that mhla ka-31 kuzophuma isinqumo mayelana nabo, hhayi lesi sithathwe uTharisa ngokungekho emthethweni. Ngiyabonga comrades. Osalile yawo zami ungathi sezimi ngezinaliti kuyacaca ukuthi umuntu kade mina amandla awethu baleka Ezra baleka Ezra baleka siyakujaha Ezra siyakujaha baleka Tharisa baleka mandla wethu. Ngifuna ukunikeza ithemba, hayi ithemba, le case yenu nje bayanisabisa, bazama nje ukunisabisa. uEzra uzama ukunisabisa, kodwa ke ngiyajabula, ngiyanibona ni strong and ngiyawubona lo mkhonto ungenile kini. Uyabona lo mkhonto eniwuphethe, ngiyacela bafowethu nilekelele nabanye, niwuthathe lo mkhonto lapha ngaphakathi, nibatshele ukuthi mina ngibheke nje ukuthi manibuya la nonke leya mayini leya izorulwa umkhonto. Angifune mayini lapha ngaphakathi, angifune umuntu ngenye union ekhona, ngifuna kuphele nya indaba zonumu nobani, ngifuna kuphele nya konke lokho. Ukhulume ngeSunfor Sawo phambili, ngeSunfor Sawo phambili, ngeSunfor Sawo phambili. And leyo union bafowethu ngicela nazi, asithathi thina amabrother, asithathi lutho, siyazi ukuthi senzani, simela abasebenzi and sizobuyisa ithemba kubasebenzi, bazi ukuthi abasebenzi ukhona umuntu olwela bona. uNgcobo kade aqeda ukusebenza, akasafuni lutho banimbona nje, imali nje wayithatha imali yakhona, akafuni lutho. Nathi njengoba sihamba nayo bayatshela kathi ngicela ningangiphoxi, ningathathi imali zabantu, ningehlisele isithunzi. Angiyifuni imali, ngisho ukuthi bafowethu ngicela nikhululekeni bafowethu, asoze sadayisa ngomzabalazo wenu. Ngicela nisithembe ngaphakathi lapha ya. Ngifuna nje kushaya uJune noJuly ngizwe nje kuthiwa hayi Tharisa impela sigijima ngo-800 membership lapha. Ngiyanicela amakhomanda, ngiyanicela. Angithi ngizobe mase sisinjalo lesi sikhathi lesi sobe sesiyamkhumbuza uTharisa. Kuningi ozokubona mase singenile lapha ukuthi sobe sifunani, okuzobe sifunela nina. Ngizobona nani mase nisifuna, ngeke ngikusho manje ngoba khona bazogijima babatshela ukuthi hey la bantu kulungile abasebenzi. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, siyasibongeni bafowethu, sibambe siqinane, kuzolunga. Qina msebenzi, qina msebenzi, qina. Bekezela msebenzi, bekezela msebenzi, kuzolunga, bekezela. Amandla awethu. Sibonge comrade. Ngizocela ukuthi sonke thina esila kwiSunfor Sawo esinempi noTharisa, ngizocela ukuthi nisihlelele usuku nobusuku, nihlele a close accommodation esokwazi ukuthi manje singami kanje, sihlale phansi. Khona izinto ezibalekile ekufanele sidile nazo manje ngama individuals. Ngeke sikusho la ngoba kubalekile ukuthi singakusho la, but siyacela ukuthi kukhona la ekufanele sikhulume khona sisodwa, amafoni kungekho nefoni,
kuyophuma umuntu onamanga lapha ahambe esho into esingayishongo. Nangithola cha ilunge njalo nje angifuna nokuyihlengahlengisa. Ngithi mina likhona ihholo la ngithi ya ngicela abafowethu ke sihambe siye ehholo sibe ready ngoba akekho ozosenzela ukudla. Kube yitiye nezinkwa nje nemini yonke nje odadewethu basiphekele thina abafowethu okubalekile kufanele sihlale phansi. Lokho engikushoyo angikusho emoyeni nakho futhi kufanele kwenzeke singakafiki u31. Niyangithola? Ungakafiki u31 kuyasiphoqa ukuthi sihlale phansi. Sizoxoxa mase sisodwa ukuthi sihlalelani phansi. Angifuni siyahlala phansi sekunama booby trap akhona but kufanele sihlale phansi. So ungayichaza ke mawusuyichaza kubangani bakho bayale ngoba ngisho ngolutho. Kodwa thina kufanele senze njani? Sijule. Ufuna ukuyisho la kanti osaba yasaba. Sijule. Kodwa kubalekile ukujula kwethu fanele kusizakale thina. Ilokho nje bengithi bafowethu angikumemezele nizosala ke abantu okuyibona abaniledayo usurprise noMapholo obusekhona bazohlela ukuthi ngicela usondele surprise. Hey abaholi abajwayele ukuhlala bebaleka ingxaki. Yes command. Ngiyaxolisa ungene emlonyeni. Bengithi ngibuza ukuthi ngoba kunokuhlukana kwama-shift uyokuhlela kanjani ukuthi wonke ama-shift egcine eorganized. Ingakho ngithi kuzongena imini nobusuku. So that masibe nabasemini siyazi ukuthi ebusuku futhi si-attend abanye. Yayithola? Fanele silungise kanjalo. Kungakho aba-off ke soqhubeka sibe nabo. But laba abazobe besebenza mabephuma beza kithi sizohlala phansi siyakhuluma ukuthi ke nakho kufanele sikwenze Amandla. azo. Ngizocela ukuthi ke after sengisho lokho ngicela nkokhela ukubuyisela kuwe ubusuphinde woza sithayewelo cause ngicela ukubuyisela kuwe nkokheli phinde futhi usibusisele kusasa usivalele. Siyabonga kakhulu command. Seqedile uleadership. Kanti awuyiboni leadership ukuthi inamandla angakanani namhlanje. Wethu Somwethu la. Amandla. Sitla mkhonto sitla. Gwaza mkhonto gwaza. Amandla. Commanders morning. Yini always nayibanjwa ngimi angitiva. Mina ngiyangiva nje ngale voice yami. So ngicabuze. Commanders, there's nothing much I can say. But siyawina. Nimvile leadership yethu Allen Ngcobo asho ukuthi kwenzakalani. Fanele sofaka kakhulu naye lama section ngiyabona labanye sebahleka bodwana ukuthi labanye ngathi bayalahleka na section banyana point D what. But my comrade, what I can say ngitofakazela lokushiwo upleasure nakathi li lawyer lisho straight ngamlomo walo what I'm not disputing the fact that these people are dismissed unfairly. What happened with Tarisa kulabantu laba is section 187 before the judge will make judgment. Uthena kasukuma wayivuma induku yena self. Wathi lokwendekile it's unfair dismissal is straight. So kusho kona ukuthi nakuvuma yena lelo kufuna ngawe uyaphikisa. That means we are on the right track. Ngoba I believe ukuthi li lawyer liphikisa ngisho noma ku right. Msebenzi walo lawyer lifunzele kuphikisa noma in the right but liphikisa, especially when you are on the advocate level, you argue msebenzi walo, but leli azange liarguisha livumile.
So that is a good part yokuthi le case is straight siyawina kuleyo. So yes too ngive abuza comrade athi manje na la already bachajiwe benzani la bachajiwe remember isengaphumi ijudgment ecourt siyabuyela Friday for laba labachajiwe kune agent interdict yalala basahamba ma hearing. I hope you remember ngeda ngato basayinisa bonke labachajiwe sithi siyofaka icase. That case iyangena this coming Friday siyobe sisitha then kufuna kuphuma ijudgment leto stop iThariso. And this one is on time because kule yalaba saqoshiwe bathela manje sewachithekile ngeke sisawabutha. Beka nicala lokuthi lo muntu uchithe manje ningathi nini nifuna ukugwema lamanje ukuthi angachitheki ngoba manje sewachithekile. But kulaba laba sahamba ama hearing akuna decision yet yokuthi baba dismiss. Siyomisa bona ukuthi ningaze nichithela manje. That's the purpose ye court interdict leyo ngena Friday. So ukuthi iThariso ithi abachubeke hearing abachubeke ngoba yababida angeke sithabeme until i-judgment iphume same day on Friday. Ngibona tandla sethi yaphakama kanti mina bengithi ngiyasummarize ngiyavala. Ufuna interfere? You want to say something? Awuthi ngudedere. Viva MK, viva! Viva! Ke kopa go surprise go interfere mawa surprise in terms of date ya di 30. So ke ne ke kopa go botsa batho ba leng gore ba tlamile ba ye mmerekong on that date. Are they supposed to attend to? That's my question. Okay. Oh, kambe kufunakala le ndazi. Amandla. Qina msebenzi qina. Amandla. Viva Bishop Ngobo, viva. Viva. Amandla. Commanders. Uthe la lokufuna abaye emsebenzini. Laba off sihamba nabo mhla ka 30. Because we don't want to create another case on top of another. We understand. Lokufuna abaye emsebenzini laba off abaye lesiyo supporter. Nami ngiyobe ngikhona Friday na Jabulani and others. Ngisho lapho noma ungangibuki siyakhona. 23 others. 23 others, yeah, not 194. Yeah, 23 others. Siyobe sinayo. I hope sikhiye kuleyo. Hence namhlanje yabona asikaphelelanga bengikhulumile egroupini ukuthi laba abasuspendile they must not come kule meeting because we don't want to create my issues lamanye yet sinalamanye lekusafuna siwacedzelele kuqala. Angithi sitawufika sikhathi la iSunforce useyingenile eThariso. Naseyingenile iSunforce weThariso seyilapha iThariso ivangathi bafethu. Lapho iyobe seyivangathi sobe sishaya igantari bajayive bo Ezra whether they like it or not they must dance. So kwanyalo basasijayivisa ngako sila sibambe meeting la but nasongena iSunforce angeke sibambe meeting la so ibamba phakathi emagcekeni. So sengiyavala. I hope good lone question. Angibonge again for laba supporter lombutho noma laba supporter le struggle. Nalaba supporte i-leadership lele hambile mhla ka 23 yaye khotho. Remember kunalaba contributile lokuthi kwethiwe bo petrol size sifikele. Asengibonge nakulabo lokho kukhombisa ukuthi simunye. And remember nasimunye siyamthusa umqashi. Lokho nje kubita ukuthi athuke. And umuntu angazathuke
uba defeated easily. Umuntu angazathuka, that's why nongafunza iBhayibheli bishop lithi fear not, fear not, fear not. You know why? Because they know that once you start to fear, you are defeated. But once you don't fear, you win. So the more simunye, the more siyaphambili, the more abona ukuthi labantu they are not even willing and they will not surrender. Because they know what they want. Bungako bamunye. Because nami I cannot join struggling us understand ukuthi siyaphi sibuyaphi kwendakalani. But once we understand we have the same vision, siyaphambili siyanqoba. So asengibonge kulelo. Amen. Saluyivala ke muzi. Umahlalela uthi kubantu asibonile. Alright, asibongeke. Ngicela sibonge sibalamehlo wethu napa abantwana bakho baqinise usuku nosuku. Baba siyawukhulekela uJuly 31. uNkulunkulu wethu vela kule ya Labour Court ukuthi wena iqiniso livela kuwe. Baba siyabonga ukuthi impela lokhu esikwenzayo kuyikona uNkulunkulu wethu kulwela amalungelo ethu ezweni lethu. Siyabonga ke babotho ongcwele ngayo uKristu Jesu inkosi yethu kuze kube phakade. Amen. Hallelujah. We are hearing for the awucishe lapho cishe uqoqo. Cishe uqoqo. Dlala ingoma. Wena lokuphi lo? Wecamera. Ublo. Ubo. Dlala ingoma. Phela buthi. Muzi, sefale sina.